kunan sayarispa kasun ñawirispa Diospa qillqasqanta kay libro de Isaías capítulo 58 versículo 7pi maypi niwanchik. Noqa niyki yarqasqas runasta mikhunaykita qaranayki tiyan, wasiykita kicharispa pobre runasman, ropaykita haywaspa mana kapuqkunaman, kunan runamasiykita yanapanayki tiyan. Kay onqoy tiempopi aska familias sufrisanku, mana kapunkuchu nima mikhunankupaq nitaq uyanankuchu. Chayrayku k'amiwanchik kay libro de Isaías yanapanapaq atisqanchikman hina runamasinchikta. Imaynata noqanchista Diosninchik yanapawanchik, mana nimata faltachiwanchikchu kawsananchikpaq. Chayrayku Diospaq promesa niwanchis, pichus kayta ruwaqkunapaq inti hina lluqsimunqa bendicionesni kawsayniykichikpaq. Ama qunqanachu yanapayta khuyamasi. Feliz sábado.